kuweka hapa ni neema, ni neema. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mudengeje njya gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse muri wa mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira nk'uko bisanzwe, muzi neza ko ari je ndabategurira kino kiganiro nkongera nkakibashikiriza. Rego kandi simba ndice nyene murazi ko twama turi kumwe na runo rwaruka turi natana, turi batatu badatana mu ndagano n'ubwo mwenga turenze batatu, ariko turi batatu bagize ubutatu bw'Imana Data Yesu Kristo. Gituma turi hano twumva turi umwe. Nuko rero twagarutse kugira ngo duteramane namwe mu mwanya wo guhimbaza Imana no gutazira. Singoma no kubateza wanashima, ariko reka nakire wewe wari ryambere dukurikiranye kuri no televiziyo yacu, sonde kuri subscribe kugira ngo wiyandikishe wamukurikirane bica hano buri munsi, ariko kandi waramaze kuyandikisha urabizi neza ibyo ukora. Andi kibazo twifuriza umwaka mushasha mwiza, turacari mu ntango zawo. Nuko abatuza kwa duteramanye, reka dutariki ibiganza turamukanye kandi duhana ikaze naba tuza kwa duteramanye uno munsi katudatebeje ubushize turane. Uno munsi ndabona Ben ariteguye turongora muri uno mwanya guhimbaza no gutazira Imana. Bafata amapendo muyafate mu maboko, byo bicurangize bifate. Ndabona Grace yamaze gufata kuyiwe igifizende Givizende umenda yifata. Sino bifata byose nabandabeshe. Kaje nabaje piano ariko ipende ifata ubundi muntu. Nuko rero reka tuce tugira ko dutangura uno mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Muri kano kanya turekure Vora Beni atuyobore kazi. Impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, zukuru iteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umvuma, zukuru iteka yakoze umurimo. Mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe. Zukuru iteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza
wankomeretse umutima utsinze intege wumvise gusenga kw'ijwi ryawe z'ukuri umutima wanjye Tandara zambanirata muri wewe naronse ubugingo wa mbere isoko nziza muri Tandara zamanirata muri wewe naronse ubugingo wa mbere isoko nziza Tandara
Yetungiza neema imeniweka hapa. Ni neema, ni neema, ni neema imeniweka hapa. Ni neema, ni neema, ni neema. Ni neema, ni neema, ni neema imeniweka hapa. Ni neema, ni neema, ni neema imeniweka hapa. Ni neema, ni neema, ni neema.
Hallelujah.
kure mbere nuko mu kirundi bati turabe ari imbere yana hari imbere apere kebaguza murabe nyuma mwabaye gute mwebwe nuko tukaba tubashimiye rero ni no mwanya turangirije ko no mwanya wo guhimbaza no gutazira ndazi ko twagiranye ibihe byiza ndazi ko mwanezerewe kandi mwahimbawe cyane tugushimiye ko wafashe umwanya ukadukurikirana twandikira muri commentaire muri zino ndirimbo tubwira uti ino ndirimbo kanaka muri zya twaririmbye zose uti zafashije wazotoremo nimwe canke nazibiri twandikira uti bani muzoyisubiremo ari akandikano nayumvisemo ndirimbo yose ifise akanovera kayo niko biba bimeze dushimiye rero mwebwe mwadukurikiranye rero kandi dushimire na runo rwaruka rwari rudutarameshije ariko kandi tuje kubashimira nta kindi atari gutarika ibiganza tubashimira tunabasezera tuvuga tuti tuzoswe guhura mu bindi bigayo zo kurikira na ubutaha bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.